Sini print media, electronic media ni takuk sangno bala hambaya pada. Dini ang mo chikon sa press meet ringmani main reason nangka thangnai salnai rombai social media o ani kaisa speech ni chikon sa video clippings no cut khlaiwi jamatiaro exist se khlaiya ni no copy tongano viral nkaisa and definitely mo full video naiye je a cut je jamatia exist khlaiya ni samano nugui definitely chini borok ni bising jara jamatia sine jotono thansa epano jara jamatia sine rung bisingo onekei abo hard tengna khao khas hazak kana boro je bike lai jamatia existing ya kintu angapil khlainai ania speech abu full video naina ningthom ang muitu tongo kopin tripurani channel adino specifically coverage jugo birchandra monuni chakhikok kamigo horendro riang tipramothani korksa leader ni leadership aro kaisa pandango a pandawo speech rina thangtani ang mokogno sana naika je chung riang jamatia debborma tripura koloi rupini chung jotono ma kaisani ok kaisani basase chung juda juda kuno community ya chung dofa kaisani borokse debborma bai debborma kok fair thang komalpurni debborma bai khwaini debborma sodor south ni debborma bai khwaini debborma ni kok fair riang bai debborma ni fair jamatia bai riang ni fair haipano जों बुमा काइसानि बुसासे जों चिनि ककनो रिटेन फर्मबो परियाय खोनावी कक सामानि बागिसे चिनि कक फेरो म ककनो बुजकना थांतानि इतिहासनि हिस्टोरिनि किछु किछु एविडेंस आं जे परिमानि आ एविडेंस नु मुइतुंगे आं आदिनो साका आं जे हिस्टोरि परिखा काइसा बय परिखा टी.एच. ल्यूइस The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein. Bo bini boyo kut khlaisiyo 1869 sepuila riang sarnim sijago bini age kuno riang grei. Similarly 1869 ni sekango noatia sarnim bukari uchui bukari. Abo same buko T.H. Lewis bini engkau bosi guys T.H. Lewin. Tengah siapoi ang nuka 1872 wose Chini jara jamatia sinero puila jamatia surname siyo E.T. Dalton bini kaise descriptive ethnology of Bengal ab boyobo jamatia bukrun simi sijak mokogno bosigai ang sana naya je historian rok boy sine rok joto toithno srai ke samanno no siu ne anga claim khainani ani speech ni mol boktobyo aboya ani speech ni mol spirit the main spirit was chini sengje jamatia deborma riang sine rok jeng buma kaisani busase mokogno bujokna thangtani se o historian rogni quote phayo haise ang chongwi nei khamo tangni viral nkhana haise jengno jeng thamsa ni tabuk je movement khlaimani bobagrani leadership ro mo belai phatarsa rong bagi borok kirima singchang jago moni sekang bobagrani leadership ni sekango kuno political party by lead khlaijagi chin borok ek jaga thanga jemon CPM o 19 ta jidi kaibo tongo chini history kintu abo party baise chini borok thansa ngi kintu statehood nangnai jeng thansa kai chini hano jeng sason ma khlainai
chini chief minister mangnai chini police minister mangnai omo hai democratic movement large movement bobagrani segan kebo khlaini gari ait omo phatarsa rongbagi belai kinima singcha I'm sure oro phatarsa jongni kuno indon tongino chukli tongino omo ahirok tini viral khlaijagi tong जों as a dofa जों united ma tongnai jamaatiani ko kang tangi tubu abonek borok ang nukha YouTube rogo proshno khayu onimes deborma boagi bo jamaatiani bu mungkhuisa abon karon bo tongkhani ang ma wan sukai politics khlaima nagebo politics of phaibo chini bosungni bising chini dofani bisingo I am more closer to the Jamatia people. Ang mia horobo amu ansubi nei kai. Politics of hai Nagendra Jamatia bai khub closely samung khlai kai. Tabubo chini thei thangjanai boromgrang Nagendra Jamatia ni bihik bachai ka thangtongko. You can ask her how closely we used to work. Shabdo Kumar Jamatia. Ang ek shomoy jokhon NCT khaipru he was the leader who was with me. তারপরে গোবাংমা জমাতিয়া সিনেরুম বিসিঙ্গ আং বেলাই ক্লোজ তাবু বঙ্কিম জমাতিয়া সঞ্জয় জমাতিয়া ইভেন পাতাল কন্যা আং যখন ফাই অর 2003 ও ইলেকশন পাতায়ো পাতাল কন্যা অলসো ওয়ার্কড উইথ মি আং অনেক জায়গানো কুংজুবই খাক রাখেও কক মাসাও দক্ষিণ প্রমোদনগর কাইসা পুলিং বুথ পাতাল কন্যানি লিডারশিপ বাই जों CPM no bongni rigging no match nei a polling booth lead khlaima kai whereas that particular polling booth was the decision making in my winning in that election so senior hai tabubo dharma khlaine rong bisingo machang jamatia purno jamatia believers church ni pastor gobangma borok baino Oro nafrai jamatia gobangma borok baina ni association tongai so it is my liking towards the jamatia senior ni bage anja liking almost bar hoito ba speech ripuro apu phaina but my intention not of je kuno ani YouTube speech khnai mano did I speak against the jamatia anki jamatia rong bagi kuno hamia kok saka nothing जों पॉलिटिक्स खाइने रो जों कुनु लीडर नो कुनु इशू जों आबनो नासलेवै सेजावै जों कक मास आंगुर देबरमा CPM नि लीडर मंत्री he is a friend of my father on many occasions I have spoken against him কিন্তু আকক नि अर्थ त आबया जे आं अगुर देबरमान बिरुद्धे कक साका मानैनो पर्सनल लाइफ अगुर देबरमा बायां that was a political protest bini ideology bini nahar mungno birud khlaisa masaw ang Jitendra Chaudhary birudde koksaw does it mean that jotto Tripura senior birudang koksaw it's not like that issue kaisao issue no jodi samarthon khaina tong samarthon magi bobagra bai closely work khaina group phaika jokhon NRC ni issue phaika citizenship amendment bill ni kok phaika bubagra bai chinte bu closing kha politically bubagra gi congress khai jang ancholik dol khai but we came together for our survival for our existence chini existence ibagi CAB no jang birud khaina nang jang kaisa platform of now we are in the same political party ang kabangma YouTube channel rogo chini dofan borok no proshno singman nugo tangi onimes deborma bubagrani bumungku takuro gang sanan mujungo bubagra kokungkha kok borok bai nung Madhya Pradesh bubagra han saka I am sure 95-99% borno bubagra kogni meaning bujigla so who's that bubagra Pradut Kishore Deborma what is wrong in that miang bubagran masaka Maharaj is there anything wrong if I quote your name Maharaj answered there is nothing wrong কারণ ওরা বুবাগরা বলতে বুবাগরা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মা বললেন
बुबाग्रा किरीट विक्रम देवबर्मा बुंमान बुबाग्रा वीरेंद्र किशोर बुंमान सो उमतै बेसेर रुतुक लायै जों खरकसानो एटाक खालामनानै जों आं हेनो अमन थेके जों हाकसालै मा दं चिनि नाहार मुं आबैया चिनि नाहार मुंना नांनाय जों थाङै दंनो एबं थांसानो जोंनो गोथां दनि मानहरो चिनि हा गमाखा पलिटिकल राइट्स गमाखा जों एडिसि चालक दं कि दरताम पावार दं बुझजोंनो हनाय ताङै नरक रिमाइंड जों तो आगिब साव बिफोर वी गॉट दिस पावर आगे बो जों साबले एडिसि बायंगे है अबन बागी मोर पावर नि डिमांड कक फैका डायरेक्ट फंडिंग नि कक फैका इनर लाइन परमिट नि कक फैका आंगेन सिटी खलाया नि डिमांड्स ऑटोनोमस स्टेट नि कक फैका ऑटोनोमस नो लाई थांगे आईपीएफ ट्रिप टिप्रालेन डिमांड फैका टिप्रालेन नि स्लाइपनो तेबु क्राक डिमांड बुबाग्रा लीडरशिप ता ग्रेटर टिप्रालेन फैका सो व्हाट्स रॉन्ग एक समय आं टिप्रालेन साइनी दे सुकनो हनाय आंबो दं खरसाय बट टुडे आई एम टेलिंग जों स्टेटहुड सारा चिनी साकबाय थांबाय चालक मानी स्टेटहुड मानियाखै जों कमरै थानो एंड आई एम फुल्ली कन्विन्स्ड तिनी ग्रेटर टिप्रालेन डिमांड सारा ग्रेटर टिप्रालेन इम्प्लीमेंटेशन सारा चंगरते दारगै दं मालिया सो चिनी नाहारमु ग्रेटर टिप्रालेन तो बुनानी चौबा खलायनोसो चिनी मूल सामुंनाय जों कक चिकन चिकन नतै बनो बो सेजालै Nothing wrong. Ang jodi sajai tongka, I must stop it. Tei khoroksa jodi sajai tongka, they must stop it. Sadharon ekta kok no, naidi video naidi. What was my spirit? Ebong o kok ahiklai pirei, wamsapang tung, patarsarapang tung, ba sungno kebeng nai, hangnang borropang tung, zomatia hodani borrok bai, honimes depormano borok salary maya. Because Jamatia is part of my community. I am part of the Jamatia community. We all are united. We are one and the same. Sungno hai kok sawoi bar borok divide and policy thangai sungno jasuk bocho rule khaiga. And I will appeal and request all my brothers and sisters and my community people chini 19 hodani jotto borok nang appeal khlainai बुईबाई जों ते बागजांनानि उचित एवं नरक जतन सियो माय बैकग्राउंड इज कंप्यूटर साइंस ताबुबो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विप्रो इन्फोसिस ब्रेनवेयर सॉफ्टवेयर पानासॉफ्ट कॉर्पोरेशन गोबांमा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आनी चालायरो सीनियर पोजिशनो सामुंतांनाय गोबांमा बरक एवं बो फेसबुक अकाउंट थेके आनी मो वीडियो नो एडिट खलाई काट खलाई मोनो वायरल खलाई जाका आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग एवं ट्रैक खलाई नुका कुनो ना कुनो शहर बेंगालुरु थेके मो आसाई खाई आं कोइना अब आं हिन्ना ना याजे दिस पर्टिकुलर मैन और गर्ल और लेडी हैज डन दिस बुइनी चुकली बाई जुदि चंके बाहाय खलाई तंखाय वी मस्ट स्टॉप इट और फेक अकाउंट दंमन जोंते मनो चेरी मानाय नै म फेक अकाउंट बिसिंगति देखलाय दं है उमते रखनो जों ओल्ड वीडियो अरे आनी आ बक्तव्य जदि कोनो भूल दंखे चाया दंखे आफरुना आजराव अब एडीसी इलेक्शन नि कोनो पात्ता करी आं आईएनपीटी यूनाइटेड पार्टी वस दंखो आं तिप्रामो थाव साहाबिया गय आबुना हायके भाइरल खायै तिनी दफानि बिसिंगो अरय परय जे फुनांना नायनानै अमुक चिन बागिना हामियाङै जों जारा तिप्रासारो जों 19 हदानि बर्ग यूनाइटेड मदै सामुनो जों प्रोटेस्ट खायनो नुछि जों थांसा दंगासे जोंनो दारगै दंमोन बुबाग्रानि बुंनां मा खुमानि मोर रिजन का बुबाग्रानो तेइबो पपुलार खलाई बुबाग्रानो चिनी हा कतरनि बर्ग तेइबो सिनन ही इज द किंग ही इज द बुबाग्रा चिनी हानि बाग्रानो मालिक बनतेबो कतर खलाई बरम बिसिङो सिनिरान बागि साहाय मास किन्तु आं जदि बन प्रद्युत किशोर नि कक साकाइले प्रद्युत बाबु रकु कक साकाइले यस नरगानो क्रिटिसाइज खाइमो तंगले गोबांमा बरक चिनी महाराज सिनै बुबाग्रा प्रद्युत किशोर हिंजे प्रद्युत बाबु हुनाय र गतंग है
So sengomono angsa protest khlaiwi. Jodi bubagran bumung Pradut Kishore Deborma hinjak tingkai bini uklogo chini bubagra manok khananai. Hoy age bubagra Pradut Kishore. I am very careful about all this. And bubagra chini leader, bubagra chini thinang, bono respect dinane consciously angkono somoy pogla gaise. And people who are criticizing me, brothers, stop. Abo chini naharmung na nujib the greater tipa. Sangabo achieve maki. So ang kobognai, moje tini viral ni misunderstanding tongani. My intention and my speech was never aiming at any community to hurt them. Jamatia, Rian, Deborma, Kolo, European, all of us, we are one and the same. Sambuma kaisani busase mo spirit ti sang sawa ma khlaiwi asalmani ko.